Hello, turabasuhuje kandi twongeye kubaha ikaze. Amazina yanjye nitwa Elisa, murabimenyereye. Channel yacu ni Kigali House, kuri YouTube channel twitwa Kigali House. So, uyu munsi ndi Kimironko hano kwa Mushimire, aho mbazaniye inzu nziza cyane. Ni inzu irimo kugurishwa, iri kugurishwa, ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, ni inzu nziza, iri moderne. Ngira ngo murabibona, urabona ko ari inzu iri finyere rwose. Inzu iteye amarangi meza cyane y'umweru, urabona ko ari inzu isa neza cyane. Ni inzu ikomeye yubatse n'itafari rihiye kuva hasi kugeza hejuru. Ni inzu isa neza, muraza gutungurwa nitwinjiramo, uraza kubona yuko ari inzu nziza cyane. Iyi nzu rero ntigucike kubera ko ni inzu ihendutse, ni inzu nziza wagura ugahita ushyiramo umupangayi, ni inzu iri ready ku buryo wagura nawe ugahita wimukiramo, nta bintu byo kwikoraho bihari. Murabizi yuko nta handi hantu wasanga inzu nziza nk'ingiyi, ndaza kubabwira igiciro cyayo, murasanga iri very affordable, ni inzu ihendutse cyane. Ntuze gucikwa no kureba ino nzu niba ufite gahunda yo kugura inzu, rwose iyi nzu ni imari kandi irahendutse. Iyi nzu ikintu nayikundiye ni byinshi, ariko reka mpere ku bya mbere by'ibanze. Ifite pariking nini. Nimvuga pariking nini kugira ngo muraba mubibona, pariking ni ukuvuga ngo aha hose aho mpagaze ni muri pariking. Urabona yuko ino side hano ishobora kuba yajyamo nk'imodoka. Ukuntu pariking yayiteye, reka manze mpindukize kamera mbereke uburyo iteye neza, kubera ko uriya muhanda wose wo mubona ni uw'iyi nzu. Dore gate ya irepfo, guhera kuri iriya gate uzamuka rero urabona yuko hose ni pariking y'iyi nzu yose. Ni ukuvuga ngo ufite amamodoka menshi cyane wayaparika mpaka kugeza piriya kuri gate. Inzu yacu rero ngira ngo iragaragara, murabona ko ari nziza cyane. Iri Kimironko hano kwa Mushimire, muri ya quartier nziza cyane, nziza rwose, muri neighborhood isa neza cyane. Ngira ngo murimo murabona uko inyuma igaragara, urabona ko ari inzu nziza imeze neza. Nkwibutsa ko kandi iyi nzu ni nshyashya, nta muntu uraturamo. Uraramukuyiguze ni wowe uri uwa mbere ugiye kwituramo. Inzu nziza ikomeye rwose, muraza kubona design zayo, ni design nziza cyane zimeze neza. Reka rero n'abatindiye mbinjizamo n'imbere murebe uko imeze. Nkuko nari mbabwiye ko ngiye kubinjiza ku nzu, reka dukomezanye rero. Ahangaha urabona dufite design nziza cyane z'akataraboneka, ni design nziza zidasanzwe. Urabona ubundi kuri cadastre usangaho ama design ameze gutya, urabona yuko ari ibintu bidasanzwe. Hagiye hariho amabuye meza cyane, hariho n'amatara meza y'akataraboneka. Urabona ko ari inzu wagura igakodeshwa neza, cyangwa se nawe watura ukaba uri comfortable. So reka twinjiranemo rero muri salo ntabakereje, mbereke salo yacu. Ni karibu muri salo. Ni salo nziza cyane, salo nini, salo iri finyore guys. Ntabwo ari nini cyane ariko nanone si na ntoya. Urabona ko ibintu byose bagiye babikorera kuri mesure. Urabona ko ni salo nziza ifitemo plafond nziza cyane, itara ryiza. Ndebera rino tara, urabona ko ari ibintu bidasanzwe. Dufite hano TV stand nziza cyane, urabona yuko ari ibintu biteguye neza. Uyu muntu azi gukora finissage pe. Urabona ko ari ibintu bisa neza cyane. Hano tuhafite urukuta rw'amabuye rwiza cyane rugaragara neza. Urabona ko ari ibintu nabyo bituma iyi nzu irushaho kuba nziza cyane. Ngira ngo plafond bayiberetse ni gypsum ishushanyije neza cyane. Reka rero n'abatindiye nkomeze mbereke. Ahangaha ngeze ngewe ubu hano ni muri salamanje. Ni salamanje nayo ihagije, byose bigiye biri kuri standard. Urabona ko ni salamanje yajya amateko iyo ari yo yose uko yabingana. Amatara namwe, plafond gypsum. Inzu yacu yubatse n'itafari rihiye, nabibabwiye kuva hasi kugeza hejuru. Ubwo nakomeje ngeze mu gikoni. Ni igikoni nacyo cyiza cyane, kimeze neza, kirimo utubati duhagije. Igikoni rwose cyubona cyisanzuye. Urabona ko ino nzu ari nziza pe. Harimo amaravabo meza cyane, yandi agezweho muri iki gikoni cyacu. Urabona yuko ibi bintu biteguranye ubuhanga kandi cyane. Mvuye hano mu gikoni rero, iyi nzu yacu ifite n'amanex. Reka nayo tuyatemberaneho. Aha ngeze ngewe ni mu gikari, aho dusanga ndumva kuri no side dufiteho aga storage, cyangwa se wenda wakagira n'akazi k'umukozi, sinzi, byaterwa nawe. Hanyuma hano hirya tukahagira n'akandi karyango. Ubwo ahangaha naho harakinze muri hangana, hashobora kuba nk'igikoni cyo hanze. Hano hakaba dushe na toilette by'umukozi. Urabona ko ari ibintu bisa neza cyane. Iki gikari cyacu kandi kirisanzuye kubera ko gifite hano undi mwanya
niba ariho wenda wazajya wanika imyenda sinzi, ariko urabona ko ari ahantu naho hisanzuye kandi hanini. Nk'uko nabwiye ko rero iyi nzu yacu ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3. Reka dutangire mbinjize mu byumba turebe uko bimeze. Aha, reka dutangire kuri iki cyumba cyo twita icy'abashyitsi. Mbese inzu ndayigutembereza ku buryo uza wishyura nta hantu. So hano dufite dushe na toilette y'iki cyumba cy'umushyitsi. Ni dushe na toilette nziza nayo ubona yisanzuye imeze neza cyane. Hanyuma icyumba cyacu ni iki ngiki, nacyo ni icyumba kinini giteye amarangi meza cyane. Urabona ko amarangi yacyo rwose ni amarangi meza asobanutse. Dufiteho parafo nziza cyane, urabona ko ari ibintu bisa neza. Dukomezanye. Atuvuye muri icyo cyumba rero tukaba turakomeje. Aha, ino korodori yo ndimo hano hari ibyumba 3, ibyumba 2 by'abana na master bedroom. Reka duhere muri iki cyumba tukibereke. Nacyo ni icyumba cyiza kinini cyisanzuye, parafo nziza, icyumba kigari rwose ubona ko ari kinini. Gifite hano hari dushe na toilette, reka manze nyibereke. Niyo ikoreshwa n'ibyumba 2 ndimo kubereka. Hari ikindi cyo ngiye kubereka tuvuye kuri iki ngiki, urabona ko nayo yisanzuye. Hano rero tuhafite ikindi cyumba ari byo 2 bihurira kuri iriya bathroom. Urabona ko ari sawa cyane, nacyo ni icyumba cyiza kinini. Ndabizi ubu mwagize amatsiko, reka mbinjize muri chambre principale murebe uko imeze n'uko ingana. Ni karibu. Ubwo twamaze kwinjiramo, turahera hano kuri dushe na toilette yayo. Dushe na toilette nayo yisanzuye, nini, ni ya master bedroom nyine. Mbese iyi nzu iri finyore utuntu twose, nicyo kintu nayikundiye. Urabona yuko rwose iyi nzu iteguye neza cyane. Twakomeje rero. Ubwo kandi ngewe nageze muri chambre principale. Urabona ko ari chambre principale nziza nini, bayibanyerekere mu nguni zose. Mbese urabona so iyi nzu yibonye, urabona kuri miliyoni 170 irimo kugurishwa. Urabona hari igihenda kirimo. Iyi nzu yacu irimo iragurishwa kuri miliyoni 170 z'amanyarwanda, ukiturira Kimironko ahantu heza muri quartier nziza. Ngira ngo murabibona ko chambre principale ifite parafo nziza. Mbese utuntu twose turateguye kandi neza cyane. Nshuti bakunzi ba Kigali House rero, niba urebye ino nzu ukumva urayikunze, tuvugishe tuyikugezeho nawe ubashe kwigurira inzu nziza. Kandi niba ari ubwa mbere utugezeho, ntugende udakoze subscribe kugira ngo buri munsi ujye ubona ibyo tuba twabateguriye tubashyiraho umunsi ku munsi. Mukomeze rero mukore subscribe, tubane, share, like na comment umunsi ku munsi. Nawe niba ufite miliyoni 170 witurire muri Kimironko utekanye. Karibu.